Ajde ovo iznesem. A ću ti već... Već Evo mi. Ja jesam pokoj. Nek stoji kada to nuska vodič. Ja se dobro. Evo, gdje ste vi djeca? Ti sad Micita reci ko šta, kako, zašto? Ovo ispred Humanog brda. Hvala vam puno i živi Srbije. To su osnovne neprehrambene namirnice, znači ima nešto malo i za djecu. Ne znam što je baba. Vidit ćete. Znači to je... Evo ovako. Znači ja sam rekla da ste i ti čovjek nezaposlen, čovjek se trudi, radi, troje djece idu u školu. Eto. Ovo i nije vaša kuća. Eto. Pa ja vam se zahvaljujem puno i nema šta, ne znam šta će. Ajde vi tamo stanite da se vidite. Stanite tamo da vas mogu ustaviti. Eto, to je to. Hajde, gledaj. Arsija, koliko imaš godina? 3. Jesi naučio pisat? Alma, koji ste sada? Ne vidim. Ali... I ona, Da vi oba idete zajedno. on ima 3 godine. Dobro. Jeste li sebi kupi knjige i tako? Pa nisu polovne knjige, nemamo zašto. Aj, daj, šuti. Pa polovne knjige, ali nešto... Pa dobro, dobro. Ja smo sve smo kupili. Dobro, nema veze što s polovne, važno je da se imaju. Samo uče, ali ne cilje. I hvala vam za ovo, živi i zdravi ljudi. Svi koji su. Znači, ovo su iz čitavog ovog svijeta, ovi članovi Humanog brda, ima ih u Njemačkoj, u Austriji, u Australiji. Mama, daj ti razli alfabeticu. Elvira, merhaba. Kako si? Šta radiš? Jel ti rekao brat da ćemo doći? Pa jeste. Aha. Pa mi smo donijeli, ti znaš ono, ispred Humanog brda jedan paket za Bajram. Hvala ti. Aha, evo sad ćemo mi iznijeti pa... Ovo ću malo snimiti sad da on vidi kako smo sve podijelili. Nemamo vremena, imamo još otići kod nekih ovih porodica. Pa ništa, ti ako hoćeš možeš nešto i reći. Pa, zahvaljujem se tako za ovu pomoć što ste mi pomogli i hvala tom Humanom brdu i tako vama svima. Pa da mi smo rekli da ti nemaš roditelja, da živiš sama s bratom, da ste u teškoj situaciji, malo je bolest, malo je nema posla. Eto. Gdje je ti brat? On je došao u grad i tako. Dobro. Evo imaš osnovne ovdje ove prehrambene namirnice, znači što ti može pomoći da skuhaš, znaš kuhat. Pa znam, treba se uzeti kafu. Pa nemamo vremena, hvala ti, da to neki drugi put, pa bude malo više vremena. Sad moramo još obići dvije još porodice i... Ajde. Dobro, hvala vam za pomoć. I to Humano brdo da imamo tako što ste bili dali pomoć. Dobro, dobro. Hvala.
Alo. Merhaba. Kako si, mlada? Dobro, Bogom, kako vi? Evo dobro, ja nisam ti stigla javiti, Amela mi je bila kontakt osoba, nije mi se javila na telefon. Ja sam opet donijela ispred Humanog brda jedan paket za Bajram tebi i djeci. Da. Pa eto, malo se i snima da vide kome idu ovi paketi. Može. Gdje su djeca? Evo ju. Možeš li malo izvesti? Može. Jesi malo vješća smala. Merhaba, kako si? Dobro. Mi evo donijeli ispred Humanog brda vam jedan paket za Bajram. Od ovih ljudi, znači izvana. Pa vi možete nešto ako hoćete i reći, zahvaliti se i... Hvala vam svima da... Kako iziš, malo iziš vam da se... Meni ime Erol Memetović, ima nas 4 u kući, od nas niko ne radi i zahvaljujem se svima u vizovi pomoći. Od srca. Jel mala, jeste li napravili kad knjižcu ono prije? Jesmo napravili. Jel vodili je doktor? Jesmo, dobro sam. Dobro sam. Kako je moglo biti? Dobro. Eto, ovdje imate ove nekakve osnovne potrepštine koje vam mogu pomoći, znači... tako, pa da... Kako ono se zovu djevojčica? Se ide i Sanita. Sanita ideš ili ne ideš još u školu? Ide drugi razred. Onda ću drugi razred. Super. Ima li petica? Ima. Super. Skupla se knjige. Treba li nešto od pribora za školu? Ne, došli. Pa dobro, vidjet ću ako bude nešto za školu pa ću vam donijeti. Eto. Srećan vam Bajram. Također sve najbolje i vama i zdravi, živi. Ajde onda. Allah emanet. Čekaj, ja. Ući unutra. Pozbicikli tamo, baš ćeš. Čekaj, vidite tu da vidimo gdje treba. Ima svjetlo, ha? Će nas prati? Tu na vratu. Na vratu. Samo nek ne nosi zvuk slikanja. Nemoj da ostati, Ira. Nek stoji, čekaj, ostati još. Možda se ovo tu otišu. Čekaj. Nemoj onda, mora stati ovdje. Pusti. Aco, kad on unesi ovo, neka evo i djeca se probudili. Ona malo spava. Elvira, ti znaš ovo je od onih humanitarne organizacije Humano brdo. Znači to su ljudi uglavnom iz Prijedora, a ima ih iz drugih krajeva. Imaš osnovne prehrambene namirnice. Zapelo, lijepo je uzmim zavno. Pa dobro, to možemo vidjeti kasnije. Prvo od danas uzmem dobić. Mi smo sad donijeli paket sa hranom. Možeš nešto reći ako hoćeš da se zahvališ. Ako hoćeš nešto reći u kameru. Nek ljudi vide da iziđu ovdje, hajde. Hajde ići. Gdje ti druga curca? Spava. Aha, pa gdje spava? Mora ono ući vam nju uskatili. Nek spava. Nemo. Gdje si ti, sine? Kako si ti ono zoveš? Alma. Koliko imaš godina? Sad ću ne pije. Pije. Sad ću ne pije. Pa je li sad ozdravno kako ti je bilo? Slušaj, Kad jesi uzeo pravi pitanje, vidiš? Pravi. Ja sam tamo nešto dvojila, bila u onima za djecu. Hajde, izići, ja pa ću izvati. Ništa, imaš tu, eto, osnovne, imaš mlijeka, imaš brašno, ulja, šećer, soli. Ima nešto i za djecu.
gdje se zahvaliti? Hvala puno. I sad je i treće dijete na put. Dobro. Šta možda, nisam, a ne volio Boga potirati, to ne volio, nisam htjela. Pa dobro, dobro. A kako ima zavi, bit će i za ovo. Pa dobro. I neću više. Čuvaj svoju udicu. Ima ova dva potreba. Jel imaš igračaka? Jel imaš igračaka? Samo ga med imam. Evo, voliš ti, jel da mlijeko, ono prije si rekla da voliš pit? Voliš, jel da? Jedino što je ošla dude, sad ću uzeti, čača ima sa njim posla dude. A što on dude, nemam zašto je uzeti dude. Pa kako uzma dude? Ono, ovako flaš. Aha, na flaš. A ona je pukla flaša, nema... Ti si velika više za dude. Džabe, to uze iz zraka. Pa ne, a neću odmah muda i brete ovdje komši. Ne volim niski imati kakve. Pa dobro, nemoj ni imati. Evo za tebi i za tvoju sestru. Imate ovo s mlijekom da pravite sep kakao i imate ovdje nešto za gricke. Dobro. Hajde sada. Zatvori. Područje su dobro, glavno sa prijedora. Da, znam. I on su htjeli da mi uručimo jedan mali poklon našim bivšim učiteljim nastavniku Fikretu. Da. Pa ako se ne bi naljutili, može li on možda izići? On nije sad ovdje. On je izašao malo da prošeta. Pa ništa, ovdje ima 50 eura. Da. Pa samo za Bajram, eto da se nešto kupi. A ko ste vi da ja njemu znam reći? Ja sam iz Rizvanovića od Ozgo i on je bio moj nastavnik. Da. A znači svi ovi koji su članovi tog brda i oni su i njihovi bio nastavnik. Da. Pa smo mi htjeli čisto da za Bajram Ja vam želim sve najbolje i da kažem nešto, na vrata jedan dan opet kad je... Hoćemo, mi ćemo doći još svakako. Na vrat, ja se ovdje... Hoćemo, ima i još ovi koji su raspoloženi da dođu, ali nisu stigli od obaveza, uglavnom mi ćemo još svakog slati. A ovo je eto za Bajram. Dobro. Hvala vam puno. Živi i zdravi. Eto, vi njega pozdravite pa se lanite kako hoćete. Nije on meni nešto dobar sa zdravim. Pa znamo mi da je on malo slabijeg zdravlja. Ma joj da ja nisam letala, ja da nisam bila ovdje, bio skočio na ova vrata da ide na 40, ja zvat Fikreta u Zinajdi. Aj Fikreta vozi me brže i u hitnu i dobije nekciju. 40 smo pa otla. Ma šta sam me pa bio u Banji Luci, ja sam svaki dan išla u Banju Luci. Pa ništa, mi ćemo gledati još da ovo ne bude prvi i zadnji put. Dobro, aj pa. Najljepše vam hvala. Aj pa, da vratite. Hvala vam puno.